Dimaye, Sanyewo Ewuradia, Wokoyako, Mae, Aka Isibanti Afaya Krasa, Naso Eradia, Woyamopa, Wama Wole Chinetuo, Inara Ayekwa, Sanyewo Eradia, Woyafa, Sanyewo Eradia, Dimaye, Sanyewo Eradia, Wokoyako, Isibanti Afaya Krasa, Naso Eradi Woyamopa, Wama Wole Chinetuo, Ninara Ayekwa. Yehovah, Yehonasia, Yefama, Adom Ahengua. Help me say, Yehovah, Yehonasia, Yemfama, Adom Ahengua. Yehovah, Yehovah, Yehonasia, Yemfama, Adom Ahengua. Had it not been for the Lord on our side, we would have been destroyed by the enemy. But for the Lord, who fought for us, stood for us, delivered us. Yes, He did. He had mercy. Sanyewo Eradia, Anka Isibanti Afaya Krasa, Naso Woyamopa, Wama Wole Chinetuo, Inara Ayekwa. Yehovah, Woso, Adom Ahengua. Yehovah, Woso, Adom Ahengua. Say Yehovah, Yehovah. Something, wa body in
Free Maku Memu Yiwaye Adiawaye Ebru Meswo Mema Mesa Sui Iwaye Niawaye Edosu Me free Maku Memu Yiwaye Baby, I will be Mamma and Checkers and Yaw there. We never tell us for a young man in me, as I say, you've been any more. I didn't say that and now see an tonton and comfort and sorry in the picture. Ediba or no yaman as a fully and baby, I will be a mesrona waiting up for telephone for Udia and me, Madame for being Yenina Yako Yamet as a 4 year enim said ye. Debia da Maya Quenya no Maya and Quano Maya Hotina or by a hopine na Ocean so ma Inya Hodene sorry na Yakikaya ho yetimi etene ya kontene yansa ebie ye ni ye so ye yirimo ye so ye memo ye so ye kunumu na yetimi eye niem bia enipa the brain to minya na itwa se yedi onyame tumfoi aseda edemano arabai yesofo Methodist sofo ewe ye nchen na menzo so mewa mai so said the ndra chance na saa de beto aso na yetimi ayeno na yetimi akasa kire ye ho na metiri yese said the ndra comments ahodo a menya no ensemu a ye ken onyame na mono anensem so tom yen anopa awia ene anajo ede yakwan esisi pepe jarbe bema osof bani Methodist sofo abompai na obompai wia everebusia yakoyen semfua ba kumbi no emiansem na yetumi ede ehia de na yede aboyembra mama show nkran titru mo a momma entumi enya musuku emu ekwan enkoto aso no enrai tu for yesho nkran mo ye oba tan a ne kan ba tan anye obanko de mum so ye be matan a omadachi ejina woso inyana banso nyame ya wadom na wo mem na wanya se suku kromu ese untua hwe ya oyede ne obetua bibi untua hwe obetua bibi ti di obetua ne ye wada agye wa ho odene bonantie nyina ka niema wutua wanya de bi etafo nya de bi etafo me no ka se me so betwa kwan amezo so makodro ba bi amezo de nyina entra
Nina account. And so it caused us to raise our children the way your person may fire and so near reason. Mama really fit said Chirena can say a ma a year unyankopon rewarder or the mayen in Yame on the mayen or the mayen said ye be so. It will be a payment or say when near yo ya. Show come to you. I don't see na menomi no. You boom your sum away for the Jesus said ye you bet me the name as you on ne peso na show no nyame enmonyam. Yes of penny ba ko okay on so for person wa papa of match yeah number John here there na me adu me ho ye many age now papa bompa my name Erazibo Tumajien Oye Nyonkwarampa Jezi Nichir No Chiri No Chinwa Rako Ewie Chino Se sun yehu denara Chino jezi ni chino naze chino aben Yenya nkopon a yetwere wa yempon hwe na da nyina aboye ho ban ebra nyina nipa nyina ani atutu aka yensam na yehu ne yenye ye ho na ayese de abrabo agi aguo ebinom po adwen se obehye wo ho akonfo ebinom so afo ho abrabo akura wo nsam a wo pese wo ye de ese ebinom so pese wo ye de ense efise wo adwen ne se ogifo bia ni ba bia na ne nipa pe ne se so wo ye Awurade ye bompa ye eja ye ho hye wonsa dom na boa yen enema nyina di adanse se wo kan ye ho anadwo a ye da ye da se owufuo anope wo de wonsa sisi ye so nyane yen na se wontumi hwe ye anka wo ma de enche yen enkrofo a wayi omudin afri enkwa homa mu atiasefo asase so anope wo da ye wo ntumi sore obi a wasore bia wo botaa bi ma no ma yenya anigye wo mu ma yenya awrehwem wo mu Mayemfa ye ho ento so ni yemisa ye ho se yemisa ho so se ade a chi nyankopon ede ani enye ye bompa ye ede o ma hye wonsa enkankan krofo a etu kwan obi biara wafa ne bag so wasi kwan so awokọ Awurade se onim so ekwa awokọ e won san ma ne nsan kofie jini firi musuo ne sane nyinam wo Yesu Kristo din mu akwamukafo sunsumu ne honam atete baabi atwen krofo ahwim wo krafi atiasefo asase so Awurade ye bompa ye se ye ho adwuma ma yen twitwaje wo ma obi biara ye kontem ne ebehia munsu amayen ka akire ye ka akire ne ebehia munsu amayen kontem akwan nyinam ye firi bonsamsam na Awurade hye ho anwonyam ye ti o man Ghana ye ja o man hye wonsa ye ni ba bia akọ nyankopon ye mpa ebone se ye nkwaje ye nyankopon ma adom bi enom o man yi na ma o man yi ye yie ma yen amanipa wo nyina so anya nigye anya botoyemu anya kumapa ka se ampanya me na aye ye de mofre wo man mu hye wonsa empanifo hye wonsa adwumayefo hye wonsa o mani adwumaye de o mu hye wonsa ema hye wonsa mema hye wonsa enipa nyinara ye de obi hye wonsa nyame tron sa kan yen na boye ho ban ema ya mprepre ye ho anibre bone akoma bone hihye bone a edi nipa adwen ni nipa akoma etumrika ayese de ade ayira ye hwehwe na ya nwi obi a ho nyame hu ye mobo ma yento ye boase ne ntwen wawurade efise wo na unim ne wawurade odi obi abeye ema ye kan se saminya we ye ya nka me mepe efise minya wa ye wo ye munsuo se de wa ye bia me ni ye ho na ye nsre wawurade se dom na boa ye awurade hira no pei atiefo nyina awurade enya akomatoyem no wo hu se nya wonko ene wode won ba wiase se de ahyase no obo soro ne asase no enema ye o wiase nyina se ni soro na wasase so ne nyina so ye wodia wo na wo chema ensu obi aso ne dei e wo Yesu Kristo din mu amen
Mammy Sign, Emma, Wakwaba, a bill, so dear, yede, yampaye, aquacusi. Na, Papa, it has it, Yamisha, say, one year bonfire. Listen, good morning. Good morning. Good morning, Daddy. Me sure say BBI fine. Yeah, me Adom. Yeah, there are the answer. Oh, there's a Obeba Ning, me Adom, no, I late crack on it in every. Maybe I choose of. Okay. Papa Person, Andra, Yen Semono, a Kanyai, pa, and pay your better so a bill. And right, and last week in Yano, Celestine, look, I say, maybe a 5 years, 70 friends, Psalm 85. Psalm 85. You name say, you can kind of, or you telephone say, Radicanya, you view, na yinyankwa. Revive us again. Kenya yimbiu, ne rade yinya emkwa. Enra, Nyamiya Adom Osofo, Ebenezer Ajay, Propson, Methodist Sofo, any Charles Adom Dakwa, and Mami Joe, Yina Tritri Mua Etru baby. And I don't pay twice so na the Akasach your home view. You hear in Kenya, you hear in Kenya say on mine, you hear in Kenya say a waterfall, you hear in Kenya say I'm crying. You hear in Kenya a wayan a brapoli, Christo a brapolimo. Then Kenya Niwa, you intend swap a bit. Psalm 85 from my yet. Baba Mpacho anope yensan toaso. Yo. Ye here in Kenya in Senya ye ken. Abraboni yesi say we hear the same thing all the time. To the be na boredom album. Okay. And I say bedu na ayaf ohun yaf no nipa. Nti e ba sa mpo no a nipa ahon keka e woni a wo ye no ho mpo no ekofom. It will be na assuring po ha ese ya revival. Okay. Say assuring mani nyina e kan bom ne ya bompa ye ya boye ho hye anase ya kan ye ho hye. E wo Awurade Musa nso na oman Ghana ye hia enkanyan. Enkanyan e de mpuntu oba. Enkanyan se wo kanya ho a niam no ho na ofutu fra na se wo cha se wo ye mpense mu a e na utumi ho se saade we no ahoden a wo mu no enie. Saade we no emreya ewo munie saade we no akwanya mentumi anya na me de akomani mu enu nie anase saade we no eniema betumi asɛe no enie eti se wo kanya eniema eboa wo ma wo hu ankasa ahoden ne mreye ne yefka bibi SWOT analysis wo ye ebetumi aboa ama wo hu na ba bi a wa hoden wo no watumi ato akoso nti oman no hia nkanya se yebehu Ghana ahoden ayewo ne ato akoso yebehu Ghana emroye ewo mu na yaboye homode se yebesa kire mu yebehu Ghana se si etu sa na mu ya ebeboa ye ma se de yaman bi no akọ animu no yatumi ayeden akọ yebetumi ahu se dabi enema we de se koso ya e de ohaw ne amani hunu ebebre oman ne enti nkanya ya de a ehia yesi unexamined life is not worth living edi uti wana wase wankanya ho no wantu wani anhwe wa brabo mu anye mpense mu anhuri anfri baabi awo anko baabi fofra ma woto ape na akwara nso a wonyi no sebe wese wato ape enye ade papa enti ese o man no enyi efri tipiada demu ekọ foforo mu na se betumi ayesa eyenkanyan ena ese se enya na nkanyan bia no a ebetumi abaso wo bra nyankopon sanim because say apart from me you can do nothing se okwatimi a untimi nya hwe eti nkanyan yo emani pa anye na adwen se onipa nko abetumi ayede a ope na wane ho atono ayesa o papa ya wo ye no munyam wani beba ho so na adane bone efiso obi wo wiase mu a wonde oba so be wiawo no wakumo no wasel no am wani magu ase eti ono wo bo ho modern aircon no nyina no na wona machira na
wo say niema yesi ai say oni abo bi akwa ai say mo ko twa ahan aba efie utwa gu ono no so wo we ubeda no wachi no ufi se watwa bebre wani beba nso no awe ni nyina edi se Nyankopon kan ye ho a ne ebeye biara bonsam bewe obefa nipa so ameawe na no ne yama ne hunu se oman Ghana enti ehia nkanyan na kanyan no beba so a efri ya adwen mu ene yakoma mu ese esesa yesuban ese esesa ya adwen ese esesa yakoma e woni ma ye nyina ye ya emmoa ho mempese ye beble mu nipa baako Ghana how no enye baako for how eye nyina ni akambo mu obi ade kakrakra sade ensuo nketenkete kobo ensuo kese mu a ema ne yesuo kese kopu mu no saa nso no obi a problem ketenkete no na akambo mu a aye asubonten a efa oman yi eti nkanyan no nya baako for obi a wo hye ne dan mu obi ote ye ni bia no onfi ase nkanyan no ho na oman be kanya fi se kase Ghana eye menewo no kwasempa na papa anopei o kan say no because Ghana and Kenya yabusu and Kenya na eye ankran ye asede ye dwuma ye ehase wa adwene na ewura komam na efe adane ho edi so ewo ye ho nam de babusu da bia wuti bia woni sa Adom na wuti so Facebook for me ho se ne mo twere bebre no I enjoy the way I motre na modern comments but enyen twere no nko a masansem ya wonyamedi amma yen Psalm 85 verse 1 to 6 ye pensem mu enya so me bebo akoma ne wadwene mu da grupa se de be ya wo be men kenyan sunsun because woni ukunukura tifi ana no yire tifi na de bia brabono aye one way na ye sa ubonse oba na akrefe no abrɛw ubonso we yire so ukunu abrɛw o man kura no abrɛw eti revival is needed and it's very very important and crucial the appreciate me ekoye de mo they were Ashanti region na enra me be ya de kitwa mpona in should talking to but in my life me who be the Ashanti region me who be that just said me shepa should be a me femono na me ultimate answer there is you na from akwa na nye e bi kura ase e kurumu pe ankasa ya mani ma no akeka boa no na akeka boso da se yentimi anye yen ya dwene ya da ko yetewa na yemen asem ya to yenia yenimu sopi akora we need to revive our mindset na enema ya tugu eni sene ekwenye fosu ya dan ewo kurutu ya yimuno yetimi eyeni ye selese my memory also na en Kenya ndi hia adano woka baby wo metrias empano se isanse emumuyo dosu nti bibre no edokrompo ano ebejo na en Kenya no si yan Kenya yen ho a se yan Kenya yen ho a edo ano bejo no eye pefe se ebeka ye nyina selese yakaba yo medase mechiati fonsu nyina anape omode emofide ato adom na omutie yen en Kenya asem ne de ehu hia pa se ebekoso a na yaka na yenka no radio isupe e wo se eka no asori dem nso that's right na nyame mahu se en Kenya ehu hia ema asafo no ohwe Matthew ohwe Mark 2:22 a or say, no one puts new wine into old wineskins, for the wine will burst. The wine will burst the wineskins, and the wine and the skins will both be lost. New wines calls for new wineskins. Last statement in the deposit. New wine calls for new wineskins. Inti abribia no megidi se nyame eye adefofro adetie bia nso nyame woni amafofro a oye na se nyame aye adefofro no de breye na ye nso nipa
ayekuta adwen dada akoma dada suban dada nya ye wo mu na ne ye wo ye dada ye ready say ye be so ade foforo anyame eyemu a na je say ye be kechi e wo honhom ni honam nyina enti enkenya ne ehia ma say ye de foforo ye Bible David say create in me a new heart and renew a right spirit within me. Into revival is important every day in the life of a Christian. Subain dada no yekute mu ache yekuta subaini mu ache ya the same thing all the time. Into nyame di inshira na eba obehu say yenye ready to receive the blessing. And as a country, no, a day na ye what changes ben was ye na yensu yetimi sakanyame ade fofra or ye wonema abrabomu. And in Kenya ne de ehia ma e Christopher ne ehia ma oman ni nyina se ye renew ya dwen ni ye renew ye ne yo ni ye niema ye niema yie na nyame shira eba ye ready for it. Me this empempi ebrine so se nyame ebeshira obeba no na onye ready. Yeah. Obeba no na uda so wo boninim. Obeba no na uda ho wo identity tete adwen mu. Obeba no na subain dada na uba Kristo mu na onka e wo se wo be ye abode foforo no uda ho a ewom. Enu na ukra inti ebeye den na nyame ayade foforo abrabo ye ka se wadwiri wo bibia ma o de wo se me de say ya just if you no bi foforo bia ma hoda ebetumi affect ministry the nyame ama wadoma chede kra de to jom e de celestine ana nyame ama voice de wo de kasa e de papa pupsna nese wa ma eniema foforo ansesa wa dwene ne akoma no mu a wo se ministry kura nyame de ama wo no na afi na ababe kina faako you cannot proclaim very nachi ebusia de ye kan ehiama me no mi enu nyina se de odonkrafo no kan se erade ma me nkwa bio bihia enkwa bio efi no oba be je erade do but erade mananti brenu mu na nsusu bihia won kwa fofra ebemma me enichie womman eni ebeche se womma yenkwa ne biwa usama yenkwa ne biwa baba Bobsen ebia me bisa bihia nkwa ne bio ebeden na metumi ehunu se nkwa no aba ebeden na metuwa na mo fofro edie be ne be hono se me nyankwa no a edie be pa na me ankasa se ankura no esese mejo anamon pay kasa pay and edie na ho se me ye ne bio me gidi se gise adom bi dum yen if you say adom anom wa said na yenu aba eka no you continue to do the same old things at all times, achieving the same results. Obekos wa yes ade na we na no na ni susanso no so ayesa se ebeka ya yenu apani Paula or Bible mu or say I persecuted the church of Christ out of ignorance. Na dwen ye ne say de wo ye no eye papa Ghana ni bia ni mi said de wo ye ne ye papa. We are all right in our own. We think that we are right in our different ways. Babi nam ne ye no obi aseme de ye obi aseme de gisa nyankopon de nsa kan ma hu se dabi anamo ametui emwa na sempo ebeboa me a ye wonkrofo bi a ye from ethical egoist or say my action is right as long as it has the likelihood of providing greater balance of good over evil for me. The heavens may fall, I don't care. Or say, me senior me yeno, se ebe boame ama me ho atomia, enipa be wu emfa me ho. Se nipa was adweno ne akomano na odete oman mu a ne o ye bia no nya ne obeka no obetie
Ubeka chese man koho no osi mefiri ho na meba. Yempewe anyway wasi madia wi ahoro mensa. Na chese wono no da bia wodi wanim ewo bonimu ewo nhihye ayimu. Eti gise adom bi domo. Eti ne yesra ni se onyame a wohia Paul wo Damascus kwan so no. Onhia Ghana fo. Onhia ye. Adom bi enhia ankrankro. Opinion leaders adom bi enhia wo mo. Na yehu se de ye nam no emwa ye. Individually we may be benefiting, but nationally we may be losing. Eti ye hia se adom bi ebedom yen. Ansan yehu se ne ye no enye. Efi se onipa ntumi nsakira nipa. Nyame na tumi nsakira nipa. Nyame no betumi de ne sa ka obi akoma. No amo say oh de na me ye no enye when you be say great change in me, I'm so happy, I'm so free. He brought me out of bondage into his marvelous care. Oh, great change in me. I am delivered, praise the Lord. I'm delivered by his word. Once I was bound by the chains of Satan, but now I am delivered. Nitwi version was say webubu memponchre wa mama fa me huedi. San no say ni be say me ya odia Jesus Christ obonsam every na ko me ya odia bio. This declaration cannot just come by your own effort or power. Eye nyame tumi enese se eba wo so na watumi agye wo ho afrisa enema no mu na nipa bebre na wo a sa adom no wonsa enkan ye enti wo nyame som no eye de enuanom kranfo ka se akaye yes sa personal encounter with Christ no nipa dodo na ho ye nya ye enu nti ye de yankasa ye pe men ka se wo nkwa asore men say unsum nyame, but it takes somebody who has had that personal experience with Christ to have that kind of transformation of life for a notorious sinner to become a saint. Jesus nyame adom no edom nipa no ansana watumi a usa nyame ye no enye eti ehia nyame adom se emra ye so nyankopon mesrewa no pe se hu oman mobo Abraham nyankopon, Isaac nyankopon, Jacob nyankopon mesrew se nyame hu ye mobo na fa unsaka ankwankwa akoma efise nipa adwen nipa nhihye theories ahodo afeli nipa desani onipa kwehia United Nations aka say ye peace na wo wia opon meeting na wakwakoton wakwakire ba bia ye ton etuo say wo wia bra na me enkrofo a ekokun wo wiram too sophisticated weapons na ekura mo no their income cannot purchase those weapons. Oman kasa omisika to mean to the illiterate in our system no, those that have, they will create the problem and confusion, so that out of the confusion they will benefit. But a brand nyamaya basabasa no munam basabasa no ehwi ayen say niamba onyankopon hu nkofo a opinion leaders they are championing the cause of evil in the nation. Nyankopon fa ne sanka omakoma na nka odene saka nipa na koma minyi sese nyame yi ne ho adi kire obi a nipa ne betumi atene so atua eti ne mesrense nyame ba bia wo biara magana fo enhu ankrankron se basa Abradi when munyam bedadi anya sa will be scratching where it is not itching ne ye biara enya adwuma eti yesrewa asafo Abradi se huma mobo na ma huma esesa ya adwen ne basa enkanya na beba no ebe genuine enkrofo bi o enkanya na omo revival no it helps them to do more evil things. Obi o wan enkanya na wanya no ekanya no akoboni mu onyankopon yesi sa ne ma no kwan mankanya no enya nkanya ya ede adwen sachra ede odo ede boa no emwa ebebre adasa eno ne yehia sa don hwire na Jesus Awurade ebam eti yesrese the power of evil that has captured the minds of people and using them towards evil deeds sa to me no emubu sabre ewe Yesu di mo fi say wa tworo say when the Son of Man shall set you free you shall be freed indeed, and we need that freedom that comes from our Lord and Savior Jesus Christ. Other than that, we'll be doing what is not expected of us. Say yes, sir. You because so say o man. Obi abe blame obi. Say obi say niema. Obi ahu say on no tene. Na so ye nyina anya papa. Jesus nyam ehu ye mobo. Ansana. O se sa wadwen, me se sa madwen a o man be sesa. Nyankopon hu ye mobo. Nyame hu ye mobo. So listen. Must open the tour there now the be a bit a attract to because who call if you be more
ukofi bebree a wonu se kunu nam ho ayire nam ho nanso there's no life in that home. I'm telling you say yeah kasai if you bebree be ma ho oba wo ho a ye frɛ ne kunu ye frɛ ne yire but enkwa ni fie ho baby enkwa no uhunu se niema empuntu ankasa ekoso kasapa bi ani ho enkomopa bi ani ho adwena ye adwene siso ama emma empu enjoy bi no eni fie ho edie na obeka na ya braso ba die na obeka na no pen na odi a kire me berema ene oba te se won so e na no pen ni ameka ne se bebia achia akwakodu bia na emui ena bebia asai akwakodu bia nso nyame wotumi se obetimi asama na Kenya ne ho biom en Kenya na nkasa no efinyankopon chen eneba enti se aware a egu aware a wankasa wote ho a wotumi hu se bibi pebie eni we betimi fi ma ba biom no bibiare ni wa enso enyankopon no ye na mmom no ye yafemu de wose ye e wo 2 Chronicles 7:14 or say if my people who are called by my name will humble themselves and pray. So number 1, say you be your member. Number 2, you be brave one. Number 3, na ya train nim. Ya train nim. Na ya dane ye ho afi kwan bone so. Number 4 no. Osisi etimi esa anya media. Ene ono nso ebetie ye mpaibo. That's right. Na ode ye. Ye bom mpaye no ampo keke. Ye be brave one se apenya atwen nyame anim na ya dane ye ho efiri bone ho or say if you then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Inti nyame betimi ahele aware ni biom nyame betimi a revival abrabo ni biom ama asa beye kama se ne ana ete ahyase no na emum e wo se ebre ye ho ase ni e dane ye ho efiri bone ho na ye can free ye ntwe ni ye person min kum sa unforgiveness our rebi ho a egu because of unforgiveness bone a wuntimi mfa nchenti egu aware no ama aware ne do no ayira unforgiveness or see if you turn pray and seek my face I will forgive your sin and heal your land. Utumu say most of us are experiencing close heaven because of unforgiveness. Close heaven osrumuato ama yempaibo because ye bompire utumu say empaibo na nko bebia because unforgiveness, wickedness in our hearts. Yemfansi hande na nyame ya adoma ochina za ade ne yebeye ochina beye me hu se kwabena ewo wachi ho entiteze mo chena beye etudi code no be maya na pacho ai nyame adom a 29 celestial praise ne baso si amedi ticket ni bia ba nyame adom front desk a Joy FM haya okay adom haya oba ha obenya ticket ni bi and I will Victory Bible Church hoswa ubenye bi ena Sunny FM ena Silver Bed Cinemas ni nyina de bi echo Jim FM okay that's it enti baba popsen me that's pa nyame shira papa celeste nyame shira also papa Ebenezer popsen naji Mount Zion Methodist Church. Mount Zion Methodist Church. Oh my God. Obe just over answer on Jesus Christ. And so I introduced that church. Unimwa fine. Unimwa also sorry. Now it's a Facebook for more visa. So you can visit that man of God and Sempanya maybe I share mono ubenya bibreze sweti enra yewie ya na oman hene ba ko ehene efrem se ohia papa no se eda ho paya na efi nkotire nyina ewura mu ohia no na eda ho apa ma nkotire bi ewura edanum and so iguru so ayehia nyame asem and madam asem mo baba eboa ma twemedi course wo so otie da sepa
and a birthday of my son. Me ba bear my penny, and then a birthday. Come down, Ansah. Happy birthday. And me then me answer my mommy, me then me answer my own so. I was so na your birthday for no doors, but some kucho, and that your birthday. Happy birthday to you. Mo and mo birthday, you know, and man kai kurama, mama happy birthday. Helen, who France also a birthday. Mami ya dia kana ma jakobra na ono de otechiro no wan sembitre de ma. Ebusha nyame ya atomo a mo kira so ye Elijah's time. A man kwa shia o my father's house. We a bema ubetime de ho abedom. A time for the Elijah. A time for Elijah. You can join us and all of us will pray together. The slow Bible school no the actually fanoko na onko shia de no onko denim. E do hiame e cha de bia wo wiase ya me na oka say. Raden ka ho raden emwa Radin revival ye. One more Facebook. One more bushia. Abrochiri ni baby. I will be ano. May the revival of God be your portion. A radin kwa. 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 Wa ya dream ya kuma mi yedipediem ya wadiem yisika semu. Enya wo chefa baby biara winya briti biara. May the revival from the presence of the Lord be your portion in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen and amen.